Hürmetli tamaşaçılar, Tuğandar hem İlşat Yumagulov ijadına Күңелдәрендә ихласлык hem höyüv йөртүсе дуҫтарыбыз.
Әлегенә бед Илшат Хәлил улының иҗади кисендә, хәтер кисәһендә Бәеш фильмы менән асып ебәрдек. Экранда büyük артистыбызды күрдек. Илшат ага Йомагуловты күрдек. Хокландык, тетрәндек. Хәбәрдәребезне күпкә элеккерәк булган еллардан кайтып алайык. 1959 елда Мәскәүдән Луначарский исемендәге театр институтын тамамлап, бер төркем бик тә һәләтле буласак артистлар кайта театрыбызга. Илшат Юмагулов, Шамил Рахматуллин, Хамид Яруллин, Гөлли Мөбәрәкова, Зинара Аднабаева, Роза Каримова, Гүзәл Сагитова, Марат Султанов, Амир Абдразаков. Һәр әлегенә караган фильмның режиссеры Амир Абдразаков. Нык әдерлекле, һәләтле, ошо яшь артистлар күп тә үтмәй театрыбызның репертуарын үз кулларына алалар. Һәм театрыбыз тагыла көчлерәк балкып китә. Әдибебез Мостай агай әйткән, Әдәм гомере бuna бер устан икенче уска осып үткән күбәләк юлы тиклем генә ара дигән. Ысынлап та шулай, әлеге вакытта Илшат агайга 90 яшь тулыр иде. Безгә яшьләргә ул әллә касанғы буатка якын гомер булып күренә. Кемдәргәдер Илшат Юмагулов иҗады әллә генә күзенә алынган улган кебек тоела. Әле һаман оның кабатланмас тавышы дип искә алучылар да күп. Әлеге вакытта безнең арабызда Артур ошо яшьтәр менән бергә Мәскәү театр институтын тамамлаган һәм шәхси сәбәпләр аркаһындамы улар менән бергә был театрга эшкә кайта алмаган Фәрдүнә Касим кызы ултыра. Ул безнең үтәле һәләтле актрисабыз һәм профессор. Ысынлап та безнең укытучыбыз. Әле экранда диплом спектакле «Бәхетле мөхәббәттән фотолар күрәһегез. Варька, ул Фәрдүнә Касимова, Гнат Илшат Йомагулов. Фәрдүнә Касимовна, утырыгыз. Һөйләп китегез әле безгә. Илшат Хәлил улы Йомагулов, ул ниндәй студент булды? Спокойно гына, тыныч кына, килеп булмай инде бүген шундый мероприятие. Зур очрашу. Рәхмәт килүегезгә, бетәгезгә дә, искә төшерүегезгә. Гомер шундай тиз үтә икән, үтеп тә киткән безнең гомерләр. Уның турында һөйләргә күп вакыт кирәк. Шуңа күрә Ул ниндәй студент булды, Фәрдүнә Касимовна? Ул ниндәй студент булды? Шул хакта һөйләгез безгә. Бunda әйтеп киттегез, ул списокта мин юкмын. Бергә 54 елда набор булды. Бunda Мәскәүдән декан Чифранова дигән великая актриса набор эшләде. Башкортстан театрына специальный был набор. 54 елда шулай студия, башкирская студияны җыйдылар. Мәскәүгә килдек. Мәскәүгә килгәчтән грузовой машинага тиеп, бөтәбез әле Трифоновка общежитиеһында күрсәтделәр. Менә Нина Викторовна Чифранова булды. Аның эргәһендә Абдулла Абдрахманович Гилязов булды, наборда Әюпов булды, Рафаэль. Оларга Чифрановага ярдәм иттеләр алар. Набор эшләделәр. Мин инде бөтенләй уйламайдым театральное отделение керергә дип.
Но институтка документтарымды сдавать иткәстен, караган бик күп балалар җыелган, менә элек библиотека иде Крупской, шунда балалар җыелганнар, һөйләшәләр. Шуна әйтәм, нәмәгә икән унда, афишада висит, сыгып караймын дип караган, монда театральное отделение набор идет. Шуннан мин карап тордым да, Абдулла Абдрахманович килеп әйтә, бар, әйди, кил дә кереп тыңлаш әле. Юкмы әйтәм, мин анда түгел. Кер әле, кер, кара әле ди. Шуннан соң Илшат агай, юк ди, кил кер унда ди. Прослушивание үтә әле ди, әйтәм, документларым юк. Шуннан соң бар кердем, килеп каранам, шуннан башкортса беләсезме диләр. Әйтәм, беләм, шигырь беләсезме, беләм. Шуннан икенче көнне тагын килдем. Илшат агай әйтә, усал иде Илшат агай. Әйтә, кин кирәһең, кер, барыбер кер ди. Шулай итеп, ул мине куркытты. Шун ярар мәйтәм, ярар, керәм. И шулай итеп, шушы студияда студентка булып киттем мин дә. Шуннан соң тегә озаттылар Мәскәүгә. Мәскәү безне бик яхшы каршы алды. ГИТИС ул национальный студияларда тәрбияләй иде. Анда таджиклар бар иде, и Украинадан күпләр иде, Молдавиядан күпләр иде, иностранцы, Кытайдан да күп студентлар. Шулар арасында бергә яшәп, бергә белем алдык. Мәскәүнең ГИТИС дигән институты имени Луначарского бик зур внимание белән безгә караны. Алып киттеләр ВДНХ-га күрһәтәләр. Бүтән шуннан соң Мәскәүне күрһәтәләр. Көндә дигәндәй дәрестән соң безне алып барып йөрттеләр экскурсияларга, ВДНХ-га, дворец спортларга йөрттеләр. Шуннан соң бер общежитиеда яшәдек. И безнең беренче көннән башлап безнең тәрбияләүче, безне караучы булды Илшат агай. Илшат агай особенно кызларга һәр вакыт менә уның әдер иде. Вот шуны гына күрһәтә торган иде безгә. Китереп, берәй балалар белән һөйләшеп торган, үзендә әз генә тәрбияне тота башлаган, сразу угылына алып выговор эшләй торган иде. Шуннан соң беренче курстан алар этюд эшләнеләр. Аларга карап без тоже тәрбияләдек. Алар укытучыларыбыз шундый булды, безгә повезло. Бик уңдык укытучыларыбыздан. Ольга Ивановна Пыжова, Борис Владимирович Бибиков, который вот играет в фильме «Приходите завтра» дигән фильмда уйдай. Как раз Станиславская подражатель директора иде. Он, да, Станиславский шикарный, высокий, стройный такой, симпатичный. Ольга Ивановна Пыжова нам иптәше, а Ольга Ивановна Пыжова тоже Станиславскийның иң яраткан студенткаға булган. Он первой студии Хатовской школы. Алар үткәннәр менә Ольга Ивановна Пыжова. Она была невероятно добрая, мудрая женщина. Һәр вакыт ул только яратып балаларды. Ну, нык яратты башкирский студияда. Менә кызык хәл. Бунда кайткасын ничек кайбер кешеләр әйтәләр, анда укыганнар фәлән дигән. Юк, без анда авторитет булды ул студияда. Яраталар иде безне. Кайда менә карагыз әле менә бу Индиядан килгән артистлар. Это Макарова рядом Ольга Ивановна белән. Оның артында Герасимов. Шушылар Ольга Ивановналар ГИТИСта преподавать итәләр, как раз Мордюковалар курстан сыкканнар иде алар. Киләләр иде дәрескә. Шуннан любой экзаменнарына безне сакырып йөртәләр иде шунда. Без иркәле курс булды бунда. Иң яраткан курс ректорның безнең башкирская студия булды. Яраттылар безне. Яхшы карадылар. И күп белем бирделәр безгә. Ольга Ивановна Пыжова еш кына үзенә өенә дә сакыра торган иде, сәйсергә һәр вакытны. Шуннан
Onların yardımcısı buldu İlşat Yuvaoğlu, Rahmatullah. Вот они, Гелязов указал, режиссерское отделение, а Юков такой секретарь актерский, да, режиссерский, вот, onlar rejissörski da okudular. Bizde Olga Ivановna yanında buldu, İlşat Yuvaoğlu. Terbiyesi buldu. Biz hatta birinci günlerde biz Trifil'de yaşadık. Onlar Sokolnik'de yaşadılar. Sokol metroda yanında spesial onlarga bir bölme verdiler. Ülkendirek yigitlerge Rahmatullah, İlşat Ağay, Gelyazov, onlar onda yaşadılar. No İlşat Ağay Kitetirgayını Sokolga bizde yurtlarga yatkazkına. Biz действительно onun aldığında, потому что onun balaları var idi, ilergeniye bu. Şuna göre bizne balalarda özünü kitip kurdu. Bizde yurtlarga olmayınsa gitmeni. Trifonovka'dan uzatıp, şundan ilten repetisiyaga kilebid. Şundan atrılıklar işley başladık. Atrılıklar işlegende 9'ga kilmeyiz, 8'ge kileydik demeydik. Bizde tekşirip, kütüp alıp repetisiyalar işledi. Her vakit taşlandı. Buna tağın bir primer. Gül Arslan'la en yaşı ol idiydi. Bolağına ideal oldu. Действительно, 9 klasstan kilgeyine. Şundan Гибель Надежды деген спектакль хуябыз. Шунан Большой Гнездниковский переулокта учебный театр болды. Iki спектакль дипломныйна башланып шул Большой Гнездниковский переулокта. Вот шунан İlşat Ağay repetisiyalar назначает. Irten gigirden келip gidip de bulmayı orada. Вот şunun bütün главный rollerde ol oynadı. Şunun вторым планом, второй герой был Амир Абдразаков oldu. Вот iki spektaklda onlar şu iş dört spektakl bilen koyduk bunda. Ufağa koydukanda. İlşat Ağay yardımcı oldu okutucularımızga. Ol настолько даже bunda institut Askas'tan minanı sakliyatelinden de sakırdı bu okutucu bulup kilüğünde ütendim. Mindi okutucu mindi. Şundan mineyden İlşat Ağay. Kim okutma bir nemele, kilip kine otur, korağına. Kinerge koraylarda eğer de dürüst uçlarlar, dürüst okudalar, dürüst oynahalar, onlardan gizleri vasılar, yılmayalar. Şundan kige korakturalar, yüzüne koraktuna bilim alalar даже. Otur, gitme. No, ol okutusu bir strogi buldu. Okutusu eğlet ikenliğine ben işe anladım. Moskov'da ben okuta başlağastım, Vites'te, aspiraturada okuganda. Вот, мен келдім оның дипломный спектакліне. Ол бұнда қойткасын Мәскеуден қойткас училищеда оқытты. Шунан оның бір спектаклі Тәнзиле главную роль ойнады. Фамилияға десек әлі оның. İstanbul'a. Христианская актриса. Ведущую роль играла. И шунда я посмотрела на нее, оразым да билетем. Я бы так не смогла, или Ильшат Ağay айтар. А чья школа? Ну, ты молодец, школу от педагогов взял. И великолепный, вот искренне шул актриса үзір көргетті. И сразу анладым менеке, был Ильшат Ağay'ның школа. У него школа была потрясающая. Вот, bütün yoklapta, конечно, характерін нығыйдағының, күслі кішейді. Ол etken güzünde işley тұрған еді. И өзінің роллары, bütün rollары оның істе қалған. И biz kurs bilen благодарны бұларға тиіш бұлдық. Indi қазір бүгінгі күнде әйтән келе, қадірін білдік мекен.
anladık miken onu. Haklay aldık miken İlşat'ımızda deyip. No, kim güneyinde bile, belki bizim de gayiplerimiz vardır onun altında. Ol yaşarken yeşili. Ol, даже o dakika günlerde sertte bakta işlerini, şunların da hız küterildi, onun ismini bilirge. Ondan da zor vakit bulmadım, ben büyük şoklandım. Çünkü özünün okutusularının bilibin, özünün bilgan talantın, şu sertte bakta oldu. Rahmet ona, ben yaşayın onun ismi. Onu padraşat ederge mümkün. Hem onun bilen yaşayacağımız gururlanamız. Rahmet. Rahmet Fatime Kasimovna. Big rahmet Fatime Kasimovna. Şunda yıllı ihtiyaçlar menen güleşkenliği ve sen hediye olur rahmet Fatime Kasimovna. Ötep oturuyla durmanıza. Etlemey dehim dile. İlşat ağay her vakit Timur Bulat İbaşov durağında bilene. Her vakit bizge bilene. Şundan kimni подражаете вы дебейтен şundan. У меня было кому подражать. 46 sınıfta уже onu bileydi. Biz onu aşabildik İbaşov'da. Onun продолжение, onun okusu, onun temperamenti, onun talantı İlşat'ta buldu. Min raz eyte olamanı talantlı aktörlerden en güçlüğü bizim orada oldu. Rahmet. Республикабызда тағыла қуанырғыз бір ұлы уақиға болып узды. Стәретама қаласындағы Дәулет театр концерт бірләшмәһенең театр коллективына Илшат Юмағолов исеме бирелде. Ошо кубанычлы вакыйга хакында үзләреннән дә матуррак итеп һөйләсе табылмактыр ул. Әйдә без уларны бында сакырайык. Худ Илшат Юмағолов исемендәге театр коллективының художество етәкчесе Илһам Ринат улы Рәхимовка бирелә. Рәхим итегез. Шулай ук хатирәләр менән театрга нигез һалучыларның берсе Киньябика Исламғолова, артисттар Рима Галиуллина, Зөлфия Халилова һәм Физалия Рәхимова. Шулай ук мені север қалдарым сәртіматтан. Шулай деп, Татар егітер әйткенсі, 6 октябрь күнді біздің Стәретама қалғанда зор матур уақиға болып өтті. Біздің көптенге тілегібіз, біздің бірнеше тапқыр бойын тұрмышқа ашырға тырышып қарағаны келіп сықмағайны, әмі бұйылғы жылда бір оңышлы келіп сықты. Әм де енді біздің Стәретама театры ұшы күнден башлап, сентябрь айынан башлап, Илшат аға Юмағоловтан исемен йөртә башланы. Енді бұл тантана ойының біз 6 октябрь күнді матур етіп тамаша ұйыштырдық. Илшат аға Юмағоловтан Hüyerlerge kapkan, ikisi ismi Muhabbet Kuşları isimli spektaklini sahneleştirip көрсетtik. Бұл біздің репертуарыбызда байтақ жылдарында бара. Бұны қабаттан тергедіп ойнанық. Hem de енді Илшат ағайдың қадір бюсы біздің театрыбыздың көрәген залдан келіп сыққан моментта файлар ол бізді қаршы алып тұра. Екі яққа біз матур етіп бұның істелеген Илшат ағайдың биографиясын ентикләп, tasvirlab, бик матур итеп язып қойдық. Һәм дә инде кисәләр күрәгез Илшат ағайдың иң якындары, тугандары катнашты. Шулай ук безнең мәдәният министрлыгы, үзебезнең кала хакимияте, ситтә калманы матди өлеште, аксалата, финанс якты гомумән кала үде күтәрде. Театр концерт берләшмәсе каланың ярдәме бу уңайдан бик зур булды. Шуның өчен кала администрациясына
Үдебездин рәхмәтләребезне тагы бер тапкыр yetkirәбез. Шулай итеп, без инде үз сиратында театрыбызга шундый бөек исем бирелгәч, без һәммәбез дә Илшат агайның тере шаһитлары, без уның белән һуңгы көндәренә тиклем булмаган хәлдә дә һуңгы елларында без бергә булдык. Һәрвакытта безнең театрда эшләүеннән туктагач та ул безне ташламады. Һәрвакытта безнең белән бергә премьераларда, безнең мероприятиеларда ул һәрвакытта булырга тырышты. Саптырып Өфөнән килеп итә торгайны. Шуның өчен Илшат агайның ошо олы исеменә Аллаһ бирһә алдагы көндәрдә бит кап төшермәенсә, шуны эшләрбез, буны эшләрбез дип мине әле көндә генә бүтән инде ярылып алып, ниндидер вәгъдәләр бирергә тырышмайм. Бүген исемен онытмабыз. Уның сынапта бай драматургияһы бар. Ул драматургия без уның исемен йөрткәс, безнең репертуарыбыздан төшмәскә тиеш. Нисәдер спектакль, аның да мин өстемә ниндидер йөкләмә алып әйтә алмайм. Но безнең репертуарыбызда һәрвакытта Илшат агайның спектакльләре барасак дигән һүзне мин өстемә алып әйтә алам. Bunday bir kırlar, edegit rəhmət etib bizə. Birinci gündən birləşib teatr asqan bizə birləşib qalabız da. Biki apay İslamqulova, edegit rəhmət etib. İlhametlerinde isimlerine Kadir Ulay'ın bitimlerinden tümler bürtüklükle yoldan artistler bir tuttuğuna kişi. Bugün Ilşat Agay Burhan, sahne tuturup kadar artistler, kumaklar, talantlılar, bəxtliler. Ilşat Agay'ın kardeşi kullanırım. Ilşat Agay'ın küsü, onun энергия, невозможно описать, когда каждый дыртит. Onun энергия, onun küsü, неописуемо. Bir vakit biz снимали фильм документальный, Ilşat Agay'ın da. Şunda onun tolda big matrette Necip Agay. Ulayda, Ilşat Mağolov sınak artist, eğer Голливудта tursa, o 100 yılga bir tuatlan artist, o davno уже bütün mürga taralgan bulardı deyip aytdı. Действительно, Ilşat Agay'ın kürsü, onun motorluğu, onun talantı, ışı teatrda o nindeyine roller oynamana, nindeyine tüp rollarda almayanı bilədik. Uydu dramaturg, nindeyine piyesler yazmana, uydu okutusu. Еще Мәскеуге кеткен сағында бұларды сақырып алдық та енді. Сақырып алдық, еще бізге театрда ұйыштыруға ярдам етті. Ешіл қазір бүрттіне бір түптен жиылған алтынғыла бір түрлі артисттардан көп келділер ағаттан. Башқұрстың дейтін тілінде такая алкыдым, не один приехал. Не білен келдім дейтіндім, Физалия білен келдім. Зүлфия, Азамат, Өрия Махамедовна, Bakınlar Zahim, короче, bulduk, Ahad Agay, Hamid Agay, İldar Safin, eğer de kavga пропускаю, выйдет, еще того dedim, Rafiq Agay'ım. Ну, dört kişinin arasında, olalaktan gidelim. Короче, dört kişinin duran artistlerden spektakl sağladık. Onu şimdi dedim. Единственный актер oldu bitinde, yaşlardan çok начал dahil oldu. Потом baş brigada приехал на продаж. Şulay etip, zor etip teatrga iştirdi. Әлеге ул teatrda уже 30'dan başladı edi. Ne turmuşlara. Şulay edi, daha bir katma. O gündüz, конечно, küttük, естественно küttük. Küttük, Ilşat Agay'ın ismini biliyor. Это очень даже zor событие. События шнусен. Да, так уступаем театрда имени Илшата Имағолова. Рахмат, хөрмәтле тамашачылар, Илшат агайның биттәлеген һәммәгә дә шул йөрәкләрегездә һаклаган өчен әйткәнемсә, әбәд инде уның эшләрен сәхнәлек түрендә мәңге һакларга тырыштык. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Рәхмәт. Бұл ұлы қуаныс 15 жыл көттіріп келді бізге. Илшат Агай Имағолов біздің аранан мәңгілікке көскен күнді Стәретамақ театры коллективі театрыбызға Илшат Имағолов исемен берерге деп ұран алды. Nihayet bu yıl onun 90 yıllık bayramına bağışlap, Stərlitamaq teatrına Ilşat Imағолов ismi veriletip Respublikabızın başlığı Radi Fəridulu tarafından kol tamğa qoyuldu. Biz
исемендәге театр коллективы ошо шатлыкка кыланып, үзебезнең мәдәният министрлыгына, мәдәният министры Әминә Ивниевнага, республика башлыгы Ради Фарид улына олы рәхмәтебезне белдерәбез. Репетиция. Ситен аша үткән сақта бүрәнәгә абыныдым. Минуты ай сәгате йылы Хәлиям болуамы һавамы иркәме шул кадәрле һағындым. Алйы, мине кем дип беләһеңме? Гафу итегез, зинһар, сыламым бөтен мин. Хәлил шулай кылана деймене. Хәлил менән Галябануның мөхәббәте ул бит сафлык, инсафлык, я? Хәзер заман соң уйнарга керер. Телевизорда күргәнең юкмы? Мәскәүдәр булмагын, Сидилдәр булмагын. Мөхәббәтте нисек уйнайлар, Әһәдем, күгәртендә белән күргәшкәнен күргәнегез бармы? Һуң нисек надлай улар бер-береһен? Әһәд мөхәббәткә маймыл һымак уйнайһығын гафу итегез. Кесәүнән кызлык булмай. Бушты һөйләмәгез, Мөнир Юнирович. Инсафлыктан, сафлыктан берәр бер касанда йөз сүйгәне юк. Улай булмас, ярай инде. Ярай инде бuna. Бuna бұл. Шахтар үләре. Был миңа. Миңа. Был миңа. Миңа. Saf yürekten. Saf yürekten minə hiyerkə etməksə bulub kildinizmi? Münir Юнирович. Min senin yerinde kullanmak getirdim. Abalağıt, şərqiyyənin yerimdən kilmədi. Yaramadı olması. Şerhiye bitu yaşlı xotam. Yaşlı xattam. Al ulərimdə, ana işək. Abdullam qaytdı. Fayda yaşlı getirdim. Нишләп булай дип киенеп килгәнһең? Tanımahınlar resimler. Куркыттың, Хәжгали агай кайда? Куркытты. Ой, Хәжгали агай кайым, бигрәк мул килгәнһең. Бұл немәлі, ин алда тағылар зуррақ бүлектер күтер. Хатта курка башладым, Хәжгали агай. Бүгін біләсің, Зарияғлы, мен бизнесмен. Хәжгали агай белән. Менің арқамнақ шундай итетіңе йорт алып бері. Йылға ярына
İyi. Dedremazhan, gel hoş edilsiz kayıtlarına basa. Ay, Kızgale ağay kayım. İyi. Gül yemez baksalarına basa. Şunda itirip kiyindirir bunu diye. Baş pişirirsen, geliyorsun da bulasa. Telehan, işler. Telehan yok. Kadınlar, o kadınlar beydin. Ular beyd. Şartlaya sağ kümleşilerden. Sulay mı ne Kızgale ağay Oğlum kayım? yedik başı bulup yerim. Aa! Kaptın mı? Uldarıgı Kızgale ağay kayım. Bu yetten bir önemli söyleyeyim. Ye. Benim malay yüzündü, bir yıldan armaya gidesin. Sonra elimden tülenmeyin. Ulan. Hazır ayrılsa biter. Yaptı şakaram haniyege kusesek. Buna şuar kurer mi şuar kurer? Min hiye ben yılayım. Gilip gitti yine yürürüm değil mi? Riza mı? Aha! Veriyor. Seriyor bu telekide gitti o. Kalkan kumerim hoşmak kulağı Riza. Kızgale ağay kayım. Abdullah. Şeytan kılıp künsül bitti Abdullah ağay kayım. Uyun Kızgale ağay kayım. Min hine ösen kurkan Kızgale ağay. Abdullah şeytan bulha. Min iblis. Şulay mı ne? Min kırgan yerden hındıramda koya. Şunan kimiren. Şunan seyney. Şunan yutar. Şunan tüküre. Şunan yalman. Seyney başlar. Minuna. Avuldan sıkıp basırlık idi başlayayım minuna. Abdullah kayıttı Kızgale ağay. Şemsettin ağay. Ey, seriyalı. Buna girip indim hele. Tege, salış kabırma kaytıp indile. Kim diye? O kim bul hem indi? Tayyip neytem. Kaytıp indile havalarga tutundu. Yara ele kaytığına munsayaga koygan bana. Ulu tege ney, munsayın hele ökene tuş almayın. Ey, ahiretlerimle birge munsayınıp kaldılar. Akim ol ahiretleri. O kim bul hem indi? Tege, ana o, Haşkal'ın Xaniyahı hem ana Urgos'ta şerriye. Yara, seriyalı. Bu dünyada bedinine kadar 2-1 güne. Eyde ki ya. Seriyenin bilenedik, buldarını da böledik. Ve arabakta Allah buldarına niye bude. Eyde. Unutulup bitken hem şekilde Şemsettin ağay. Bunun için alın seriye. Bulagıma kura tuşagın. Yap. Eyti gidelim ya. Şemsettin ağay. Hep bunda nimet ikildegin, ha? Hele
Әкелем нейді баяғы. Был яш қатынды илет-милет килтереп. Olmaz mı tip kilde bilmez? Ay Allah, kızma. Zekâhını beni hem... Ya kaç hanım, armağan yürüdü. Seriye halı. Bitti. İzleniyet mi ne? Ninde izleniyet iken şu tiple böyle vekiler. Ne güzel bayağı. Benim bundan yaratışım kavuşkas. Balağında bir üstüne köntorup tarık kaynak. Abdullah kayıt kazıdıma. Sıra bitirin. İyi. Min hileşik programın. Onda benim bir yerli adam var. İyi. Vay mı ne? İyi. O businessman. Businessman. İyi. Kaç gali ağay kavukmay. Dinde. İşte şu durak haclarını benim kodamla sakıştıramam. Benim kodam bir dolu. Ney? Sitilden bundan eşitler. Onun aparatında milyarda. Haclarını bunda benim ortalarına kişi bul gerek. Durak bir dolu. Durak. Hayır, durak kişi girer şimdi. 10 yıl hatırma yapacaktı. Riş kapka hatı olan. Buna ben diye böyle aslında ettirelim. İster yaptığında bunların. Hacıları olduğuna bu. Seriye halı. Bu gibi biz kulakta kilken. Bir şey etmeyin. Kilken. Var mı? Üstten gebere gibi kilter. 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 Dur. Bozuk. Dost degan kişi şulay kılanamın ya. Üsün sökeşi artık dibettim bitmeyin ya. Neyse, ey kayınkan buna kilgen bir telefon. Kilgen bir telefon. Asım irden iki öz bise atarlık aksaha bulga deyir. Ehin, üfüleye kodana, havlağa turnağa. Şanahın, nisigini seriye, hala, hinye, yazmışsın topsardan. Yüzsün kaç gali ağay Öyle. Beni bütünle bir gün aksalık gibi olayım valla. Bir gün kilter, benim 5 milyonum var. İyi. 5 milyon şaşırdım. İyi seriye halı. Yine bu var, yine verem. 5 milyon kaç gali ağay kayın. 5 milyon bir. 5 milyon iki. 5 6 milyon! İyi. Aşağımayı bulalım kosmetinlerine. Buna benim 6 milyonum var. Ama uz küsüm bana iyi olan helal malım. İnce bunda bunu hükümle hüyür. İyi, toprak, bin hoch. İki hastırış. Boydatıma kılangan bolalar bitir. Kurhatermenin hırge, seriyene. Birine, hırge, karıştırma. Abdullah. Kayıt. Müebbet Koçları spektaklinin ırdık koronaları. Katnaştılar. Azamat Gafarov, Feniz Rahmetov, Aydar Şemsetdinov ham Elgiza G'ilmanova. Yılşat Halil Ulu Yumağılov 1932 yılдың Halkın Гыйнуар ayında Respublikabızga bik көп mərtəbəli talantar бүләк иткән Ырыслы Көйөргәде районында Атай әсәһенең 3-сі балаһы булып дөньяга килә.
Гаиләдә беренче ир бала булганы икән, ул апалары Рукыя, Рушан тарафыннан да шулай ук һөйү, игътибар, ихтирамга төренә. Аталары Хәлрахман абруйлы укытучы, әсәһе Шәмсинахар үзен балаларына багышлаган һөйүкле әсәй. Ошо тату гаиләдә 6 бала үсә. Әсәләре Шәмсинахар еш-еш Сәлимәкәй Таштуга йырын яратып, һуҙып йырлай торган булган. Бәләкәс кенә йомшатты, һәр саҡ ниндәйҙер серле, билдәһеҙ бер тойғо киңлектәргә, сит, әле таныш булмаған тарафтарға әйҙәй. Уны иҫ китмәле серҙәре менән яңы, яҡты донъя көтәлер кеүек. Һәм ул ошо серләрҙе сисә, яңы донъя мотлаҡ әллә ни саҡлы сағыу төҫтәрҙә балҡып китер төҫлө тойола. Был тойғо уны бер ҡасан да хата ир уҙаманы булып өлгөргәс тә ташламаны. 14 йәшендә генә Илшат Йомағоловты тап ошо тойғо ауылынан алып сығып китәләр инде. Укытыусы атаһы өйдә булмағанда гына ул тора ла Темәс педучилищеһына уҡырға юллана. Шул уҡ ваҡытта бынан 2 йыл элек Ҡадир Даяндың Таңсулпан пьесаһын уйнаған беҙҙең театр артистарын күргәндән һуң, тыуған тойғоһо ла тынғы бирмәй уға. Мин артист булам тип ҡарар итә ул. 12 йәшендә ук алдына маҡсат ҡуя белгән йәшүҫмер Илшат ҡаршылыҡтарҙы ла еңергә өйрәнә. Ҡаршылыҡтары ла ир уҙаманы булып өлгөргәс тә һис ташламай эҙәрлекләй бирәләр. Күҙҙәрендә бер тивишник яһалалар. Бына ҡыҙҙар, бына минән һеҙгә күстәнәс бал балы. Үҙемдәке, әйе, ҡыҙҙар. Тик ҡыҙҙар, пьянка булмаһын, тивишник булһын. Мероприятие дөрөҫ. Шуға күҙ әйтеп эсергә кәрәк. Хәниәкәйем, әхирәткәйем, йөрәккәйем, әйҙәле бер шунда яҙыр ғына тостымды әйтеп ебәләле. Әйтеп, шәбәйтмәкте. Әйтеп, Аллаға шөкөр, әйтә беләм, Аллаға шөкөр. Әйҙә. Богинями мы были,
богиням остались Эйе. безумство обнаженных тел. Да пусть подохнут те, кто нас не заметил. Кому мы не достались? Да, кому мы не достались, Эйе. да пусть подохнут те, кто нас не захотел. Эйе. Забав Семахат. Эйе. Эйе, ханекей. Эйе. Мен оларысын басып исем. Эйе. 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 Апайдар, мені ісмей, менің іскенімде болмады. Yok, апайдар, мені Buna yine oranında men bulham evi. Hiskin ala ilap muayı ultırmatınım. Eye, ultırmatınım. Oh, belerine men imeslerge. Oh, belerine. Gün ayın biravda iyertip, utup giterinim. Münir karşılığına. Eye. Ay Allah! Ay Allah! Mamaya kendire. Mamaya cehenneme. Niye mamaya demegenme? Buna kemere bile gelin bir bilsem. Hoş hali. Eye. Ana şu hoş hali aytem. Min aytem hoş hali. Kilimiz hoğum. Aksa işleyip digen bulup. Biznesmin yenehler. Eye. İşten koytkan bulala. Kotarıp tırıp, aşap tırıp, büfelip tırıp yoklayıp. Eye. Yoklayıp da dağla tırıp aşağıya yaptı. Bana ne yalaha, ne aksaha, ne moksaha degene bak. Ongen tarım baş. Bir günde minge ne degen bula? Ne degen bula? Demek ki ne lo? Televizyon karabı durganda bula degen bula. Bula prezident ikisi kadın alırga ukaz sıgarha hiç şekilde de alam değil. İşte bunu bugünden almayın. Al diyeyim. Yok değil, yok değil. Meni ayırdı al deyip ettim iken. Yok değil. Meni ayırmayın değil. Ayırmayın değil. Yarayın rahmet yavrum. Buna ikisi kadın ama hizmet etip kaldılar. Aşık takma. Ana irler şu ayı. Ey kızlar, ey kızlar. Huminin şemeyre köptü bilahir. Şemeyre köptü bilahir. Bu gabetinde bir ilgilik. Ey, nime degen bulalı. İki hüzdün bireyinde ne dibetken bular. Her kadın kızlar, kişi meneyinde ol. Hezbet Allah-u Teala sağış kavurganan gına yaratkan değil. Bildin mi? Kişi gele hanamay bete. Ya bulma haneydi. Toydu. Reddim gitti şekilde bütünley. Yeş keleş olmay bulmak diye ultra para. Uğan neydi? Hayta edir, hayta edir. Hayta kirele aşağıda kudulup yata divanına. Yata, la yata. Emin onun hizmetçisi. Ey kadar hizmetçisi. Ey kızlar, benim bir rahatlanıp bir duygansın. Yutlağanım da yok kızlar, yılamay var. Yılahan, düşman şoklana. Kızlar, buna neyin evin? Bir eybergeükünem. Bir eyberge, bu ne nimerge? Zamanında şu azmandarga mühüt koyalı kalgan iken. Mühüt? Enine, mühüt. Buna kadar yüreğim erdemesine. İla oturmadın. Hükülmesine. Şulay. Ay kızlar!
Эйбе битинде шан бригадир әйткән булар. Тайбә һәр Әнвәрне хәтерләйһеңме? Әйе. Бөтен сәсле буйла. Әнвәр белән ботакалыгы ди. Осла бөтөрүлүгүн эскертте ди. Әбет тигендә күрше тугайга барабыз диләр дә киттеләр дә бардылар. Шуннан икәү калдык битинде бу Әнвәр белән. Осла бөттүк битинде эскертте. Шуннан бу Әнвәр миңа әйткән була. Тайбе, үзең бик хөкемлегенә икәнһең. Үзеңне ошо хуш есле бесән өстендә аунатып, бер генә тапкыр әбидәйме? Сволочь, әйе, шулай ди, әминне. Дондордым дегенең яңагына. Башка якын килмәслек итеп. Әйе. Ой, кызым. Алйык булганмын да инде. Алйык булганмын. Ниңә инде шунда карышырга, Карышмала бит инде. Минем бер эслуши булды бит әле. Кызга. Бер заман теге районга йомыш була. Китергә саккан бит инде. Туктаттым бит инде теге машинаны. Һәт машина. Итләйм. Вали. Менә китеп бара, утырдым бит инде теге туктатып утырдым да. Китеп бара, һаман да китеп бара. Шуннан теге Шәйхи урманына барып, борылышта барып киткәс. Вали булай дигән бар. Хәни. Әллә теге Шәйхи урманының ялынына һолга борылай. Мен һаман аңламайм бит инде менә. Сескә йөрер батлый. Шан. Мен әйтәм, күрһәтермен миңа сескәне. Ике күзеңдә сата. Сатармын да куйдым, тирәндә куйдым. Шунда бит эндәшмәдә була бит инде. Сакта шунда сескә йөрер. Үкендере. Йөрәк акыллы булып кыландык. Артыгы менән малай. Әйе. Бuna хәзер үкенә. Ну всё, кызлар. Бүген мас булгансы исәмдә өйгә кайтам да гауга кыптарам. Әйе. Ах, күрмәгән күрһәтәм мин бүген. Шәмәйе. Ах, күрмәгәнен күрһәтәм. Ах, мин уга. Kızlar, bana hın, yirderge lağnet okup, ulardı qaharlap müdərəbin. Əgər də minin şəməy, bundan hunda mini tinhənmə yaşayıb birəykən, hüyək kimir almağın et şikəlli, bir bize yanına yakın baralmayınca qartayıp, indirip, ölüp gidin. Asla. Etkenim ağzına girhin, bismillah. Hani ahireteyim ellerine bak, yadırıyor, ne kadar dostum da iti bir verelim. Minni, tegeney, bir kat tirehin hıdırıp alıp tırıp, şunun mayına kartuş hareketi başlatıp birermen deyip duramadım. Allah buyur ha. Ulayğın ala tügül, ayağın bana doğrat deyip tırıp. Şaşkınım, sağaram da. Şu şaşkını oturtup gazdaydır'a koynatıp alam bugün. Şu şaşkının havuna, razıvay, zabarkını halıp tırıp, esirem bugüne. Etkenim aldım akilin. Amin şulay bunu. Yürənib dur, apayımda da. Tək şərqiyə, elə, qadir ki. Yine bu şükür.
katlana. Buna Senin murununda min bulham, kiste ila buldurmasın, bildin mi? Kistin hele. Şulay dönsene. Bilekme hine nimeşlerge gerek? Hine, seriyenin irin, apuştu, uzine karatıp alırga gerek. Eğer de hin, apuştu uzine karatıp alham, hinin müdür bilekme nimeşlerge? Bilekme nimeşlerge. Yine hin ingen bıdav şekilli, tutam da kalmay ardından yürüyecek. Şuna Şulay. Aha. İrler bitinde ol. Ne? Siz bize kurheler kızıl kurgan ugut kıp kanalar. Şulay. Kurşun kalı tavuk kamak. Üründe kokadılmak değil mi? Şulay, bana bit. Buna, apuş bine karar mıken? Nisegin hine apuş karamahın, nisegin de karamahın. Şergiye, hibi tulaşıp beşken siye. Kesik, uruk malondan. Kahır, şergiye, ikkilenmeyin, itmeyin, işte bulay başlar bakalım. Ne? Seriyenin biri bizim apuş uçaskoğu bitirdi değil mi? Bu arnahına bir tapkır rayon üzerine at çok bilen yürüyor. Plan, bunun yolu bizim avdan anlıktahine rayon üzerine bınıktahine bozulgan. Bu yolun uzunluğu 25 takır. Buna ertege oğul matayına atlanıp at çok bilen barırmasa var. Buna Oşunda hin kupır tübüne sığıp durağında ertege ol kilip yeteğinden kupır tübüne hin. Apuşagay. Menin darayımda yumuşum barını. Ulturtup kunalı barını. Diyelim. Hiç şikret ultuktay hinin ulturtay dinler. Şuna ulturtta değil, şuna gittirir değil. Barahalı dediğinde şuna oşunda Çayxı urmanının kuruluşuna kiribik gez, hinugay gel. Ay. Apuşagay. Motosikl getine boşum benim. Eğer böyle bir yolanga düşün, soğuk hava bulap oturup duruyor galiba. Diyelim. Ol, nabruğa. Bir de oşunda barahalı. Oşunda Çayxı urmanının kıvaklığına kirip gider. Apaylar, eğer olmaya beyler. Bak inandır sapagiye. Şimdi ben yerim gitir aşağıda. Şergiye, aslında getirme yani. Hin korkma, şergiye korkma. Ve kanıya bayım bile. O şunu turay yol bile, şu kava. Hede kötü turasa ha. O yine beylerine başlağı bile. Bir, Apuşta yetekler palavırca seriyene al barıp tapşıralım. Şunan seriyege nimeşlerge kalar? Apuşta yeteklerge avuldan sığırıp gidersek. Yok apaylar, yok. Ben şiirimden butalım bısranıp yürüye almayayım indi kapı itigin. Yok apaylar. Ah inandın sapagiye. Ah. Yaray. Ana. Seriyege bule gitti. Babam yedi mi sen? İla. Beni sıkıp gitti. Eyde şulay. Ulan kayım, şergiye, bekletti vitunu. Şulay. Kıraşı balırga seni. Красивая и смелая дорогу перешла черешней скороспелою любовь ее была один раз вот. Min Rıza! Baba
Benim kaderim yok ha? Münir, öndeşmeyhin mi? Kader min hine öndeştirem. Kader min hine salasak mı? Usalına gerek. Min rayonuna barasak mı? Hey! Kim? Unsaya! Yalan. Yalan. Kim? Beni şimdi hal! Ben ölümden muhabbet hakkına kurban idim. Bakıttı onu! Kırışım olur! Güzeler! Yine baksam! Dilşat'a Yılmazlıев piyesa boyunca kuyulgan Mühabbet Kuşları spektaklinan edip karanılar. Oynanılar Gülfiye Rafet'e, Alhıl Galina hem Gülnaz Aysarova. Ахадер театр Ишмекердер Союзы рәисе Ахтам Ахатулы Абушахманов үзенең хатирәләре белән уртаклаша. Рәхим Рәхим итегез. итегез. Әхтәм Әхәтулы. Hayırlı kış, hem belgele. Beni başlangıç klasta okutkan okutusum Resim Apay şu İlşat ağayımla birge Demestin Büdüşilişi'nde okukanlar. Bunlar pek yakın tanışlarıyla ayrılarını berekler sattı. Ayındımında okurra kelgende İlşat ağay en popüler artistlardan biriydi. Onға біздің қыздар да оқылады, біз де оқылады, қара бері тұрғайнық. Бізге ол ынтылып, бой етерлік артист түгіл мағайны. Бізде Абдулла ағай келді оқытырға. Ол министрдің орын батары ені, дәріске келмеді. Сонан ансамбль менен Африкаға кеттілер, бүтінлей екі айға қалды. Келтірділер, бізді оқытырға Илшат ағай ұма oldu. Ол менің жазмышымда бір зор рөл ойнап жіберді ол. Ғаділшіл оқат екен. Мен ғұңлап келдім. Деген революцияның 50 жылына 62 жылда бір семестр оқығайынлар енді нейдер. Мені курсташтар, мені теге шул 50 жылы қарғанған смотрдан Абдулла ағай сатып алып келді, ол жюрияның рәйсі еді. Шунан индіріп отырыпты ау дей оқасақты. Етеп түшлей білмейім. Ауылдан келгенмін. Yazıp gidip talıp gelip kardeşim kaniten bırakamay dite, gel bırakamay dite, şolay değil. Matasıp yürütür bas, neyden beni okuyalmam gerekti. Şuna İlşat ağayda alıp geldiler. O sonra anılap aldı, işte neyken kim? Deriske bırakanyer menen jegirtigen neydi? İçip tışlap alıp geldi. Biz Fularet Bakır'ı bilen iki işler alıp gittik de işley başladık. 53 gün okuttular, İlşat ağay bildi. Tegi Hemlihe Yılmağoğlu'na Münisa var idi. Onlar içet kurhak geldiler. Ol pırt olup erlendiler bizi. Onlar nimeşliler içette kamdala ültüreler, şunlarla nimeler şeyler idi. Yemek yani de buna mısrak otur kadar erlerle buradan bindirge kelmeyin ki buradan kelmedi. Abi yigir deyin işledik olarak bilen min ne yigir ol bırakacak oldu. Şundan gazetçiye kurhettik. Gazetçi karanla. Aha. Bara
Тик алмашыныгы, хин ней бул? Хин браконьер бул, хин дегер бул. Алмашлап эшләнек, мин инде теге 7-нче класстан охоталай йөреп йөргән кеше, аны бик яхшы беләм. Ничек атырга, ничек китергә шунда йөрәктәр диләр. Шуны күрһәттек. Бик нәйф канәгать булды ул. Шуннан башкалар инде хугыш күрәтә. Ул бомба шартлай, ул атышалар, ул ниләр. Ялда экзаменга килде Габдуллагай, авырын тотып, ара авыры менән, Африкалы авырыган да килде безнең экзаменга. Шуннан караныла, безнең экзаменде 1005 куйды булар. Гадәм шинде бик кара шелтәләгән ул. Улар бугыш күргән менә, нигә бугыш уйнатарың дип. Бына шул минең язмышымда ла бер бәләкәй генә уйнап, мине укырга өмет ятып китте Илшат агай. Аның теге нәркәсендә массовкалар йөргән. Оннан театрда эшләй башлагас, без яйлап бергә уйлый башладык, ята башладык. Хатта ул көндәрдә без аның белән иҗатташ дуслар булып киттек. Ул бәләкәй генә хикәяләр язам, ул пьесалар язар инде, килеп миңа укый, мин хикәяләр укыйм, шулай итеп аның белән язам. Узал да иде. Ләкин бала күп бер катлы иде. Менә кызык булысын бер ниләйм әле. Кызы сөйләп киткән, безгә eskәнә кызы сөйләп киткәндә, врач калып барган ул. Врач райка, у нее стул как? Ну как? Вот такой стул мы купили, вот это да и... Yok, nee, как он nee, это аңлатмас. Ти. Шулай үзе һөйләп көлдерә ул безне. Шуннан nee. Мәйтәм бер катлы. Мәйтәм шуны эшләнеме? Юк, шуны. Иннән эшләнә дә. Менә шулай итеп, без менән аңгы көндәрендә Filmlerine, aktörler yurtuna, kaydıran filmlerine, şartların filmlerine, türlüler, ona yollap, prezident'e yollap, neyler işlenik, insiyatına isteme işlenik, şundan neyden Fatih'in baltağım bitti, negerde bilmem gerek değil, onu sakın edip, ögütle bana, ettik, ышанмай тұрмайды. Закондарды білмей, нелерді білмей. Бұны өткен ел біздің театр эшмәкәрләре союзы хәтерлек кичәләре үткәрүде үз қолына алды. Әйтейін инде. Илшат агайның малайының фонды бар екен. Юмағұловқа арнап ол фонд ойыштырған. Бик әйбәт эшләгән ул. Буны ошо фондка без акча күчереп, менә бүген без бунда йыелып, уны хәтерләп утырабыз. Менә аның исемен театрга бирүдә бик зур вакыйга булды безнең өчен. Мин анда әйттем, менә исем, нәмә ул исем бирү? Исем бирү шундай шәхесләрнең исемен бирү. Мен zamanında Bedar Yusupovanın ismini Moskov'dan yollap aktörler yurtuna Bedar Yusupovanın ismini bildirdim. Rastanovkala onun ismini derdi. Ул вакытта ул йортка ташланучылар бик күп иде. Bunday şəxslərдің ismi uyuşmanıla, yurttuла aklay. Ул cəmiyyətçilik fikrinə əylənib aklap dura. İkinci yaxdan teatrga isim veru. Əlbəttə kollektivni sırıqtılay.
коллективті heybet etip oynarga mecbur iter. İlşat Yumağulov isimin diyoruz. İlşat Yumağulov'un isimin aklağıt degen üdde eyde teatrga. Buna şu yehetten isim büyük zor, şahısların isimi büyük zor rolünü. Hem biz buna şu şahısların isimin yaş buğunga yetkirip barıga deyişmiz. Buna ne buğunga vakıpta şunday ağırı iyeleşti mine. Öyle buna kitap sakardalar Başkırtsanlık şahısları degen men onda Meheviyev'tim. İden Gazim Tukayev, Rim Sırtlanov'tar hakkında büyük durumuna statyalar yazıp, onlardan isimin ana şu kilesek buğuğa yitkiru meselesini koyup, eşap koydum, o kitap olup saklar. Köpkele neyler şahıslar durumunda. Bana bizim neyde Tiyatr İşmekarları Sayısı'nda arşiv büyük dur. Buna hali Bulat Elmaşov'da Ferdi Kasım'da hatırlayıp gitti. Şul tekli zor hem gerekli kitap çıkarmanlar. Biz onu biblioteka aldık, buna tiyatroda algananı. O şu kitaptı okup, bizim tiyatr bilgisleri kandidatlık disertasyasının rahatlanıp yola basaplar. Gelecekte. Nerede başlar yiteyim. Gelecekte bulur tiyatr bilgisayarıyla diğer kandidat avuklar bulur, doktorlar bulur belki şunday ümitmenen yaşayabilir gibi. Kızları buna bizim Başkurt Akademiya Drama Tiyatro'nda hatır kişileri bula başlanır. Bir yaxşı görünüş. Biz de yardım etmeye çalışıyoruz gelecekte. Çünkü o terbiye oyunu, iş. O yaxşılıkka, heybetrek oynarga ıntılır bire. Yaşlar öğrenirler gelecekte. Bana opera tiyatrı bilen belerek ol mesela. Çünkü anda değil, bulka aydı. Bana Saligas Karabar'ın hatırı kisehin taşın neydiler idi, işlendiler, ele almayı tamam. Hatırı kisehinde bana kile yılga küsürüp koydular. Bana yiyip alığı yeteksilerden münasebeti bütünlüğü kesirek bunda. Çünkü onlar çok kendi hatırlayın bilmeyler. Çoluk Bulat İmaşev'di, onlar uyup kuyuratı işler. Çünkü operaga nigit alısı Bulat İmaşev. Kızgağı buna şunday şahıslardı, tabii ki bu şahısları bizi unutmayıp, yaşlarga yetkireyik, yaşlar da bizim gelecekte matur bulup, icadiyattan üstünler. Rahmet ederim. Oşlu kesenin uyuşturulda ulaştırılıp etkenliğinde zor rahmet ahtarını ahlat olan. İrşad Halil oğlunun izgi ruhu hızı işitip sikhiz kovanalır. Үтмер Илшат Юмағұловтың уйлаған уйдары, тынғы бирмәгән хыялы, бына бит, тормышка ашты. Ниһаят, уны Өфө ҡалаһына юлланырға ярҙам итәләр, һәм ул артист буласаҡ. Илшат Юмағұлов 16 яшендә генә Өфө театр техникумына уҡырға инә. Ошо кубанычлы вакыйганан нәҡ 14 йыл үткәс, инде Мәскәү театр институтын ҡыҙыл дипломға тамамлап, Башҡорт драма театрында төп ролдәрҙе уйнап, абруй ҡаҙанған 30 йәшлек сибәр, һәләтле артист Илшат Юмағұлов Өфө сәнғәт училищеһының театр бүлегенән артисттар тәрбиәләргә тип студенттария. Рәхим итегеҙ Илшат ағай Юмағұловтың беренсе ҡарлуғастары Рафаил Абдрахим улы Шафиҡов.
хиссамы бар. Әйдәгез, рәхим итегез, һөйләп китегез үзегезнең хисләрегез, тойгыларыгыз хакында. Бына хәзер Аллаға шөкер барлык. Бында әллә нисә кеше булып сыга торгайнык. Әйбит. Өсәүбетме барбыз? Аллаға шөкер. Куанырга кирәк. Шул бана шу бер сүгенә балаларды бирде. 15 яшьтән авыл балаларын Ишадага берәмтикләп 30 яшьлек ир егет. Бик тә сибәр ине ул сагында. Biz onu elbette televizyon bulmağız bilmeyinlik, radyonun kurek neyse Feride paylı birelerini yarın, birelerini Mağfire paylı yarın, kurek diğer birelerini şunan Füge Kilyeskine İrşatağay'dan radyonun sıkmağının bildik. Onun tavuşu her vakit yandırıp durganın. Biz bir fehim de bir megabedirinde o vakitte. Tiyatroyla biz de okurga algız. Biz onun büyük de tırış balaları bulduk. Onun birinci balaları o ödüle bütün yüreğini kalıp bizim bilen işleyini. Biz de o ödüle arbab karatayını. Nisiktir şuğa miken biz irtengi tuludan baraynik şu işinen tüngü uniklerine kaydıp gidedir baynak. Biz şul tikkilen ihlas işleydir baynak. Kolektivni içuttardı. Bizim bir kursta bulman tibet hem de hiç kinele yanlışmayın. İşat ağayımızın biz ağıl balalara gelgen biz bitinde. Üzerinin itaatliği, minen arbayını bizde kızlar biz bitinde ağıl balaları köyette minen hıltaşı öğrengen biz utanlar yarıkta öğrengen biz bitinde. Ol indi üsteldi köterebildi. Hakinde yok yigitlerden köterteyini. Şunan biz onu körgenimiz yoğun dinemeni, ağıllara indi. Şundan hadi işikten asala dedi sığarayını, ebersler kızlarda aldan sığarayını, şundan buna öyle sığırıp gideyini. Şul teklim terbiyevi evirden birge bilgeliydi. Şuğa kurelerdeydi. İş gitmeli, terbiyeli. Kişi bulup bizim aldığı da bastı o. Tiyatroga bitmez, tükenmez. Muhabbet bizge terbiyelenir. Şunday kızlar hoşip bulayınliginde var bu davga. Ondan yıllar öptü buna. Biz onun ilk gitmeli. Artist bulganında bildik, kürdük, sahneler kürdük. Bilindi, birek de kübrek bildim başkalarına karaganda onun turmuş fiilinde kürdüm. Onun nisik üden histegine de gellemeyinse tünder buyu yazışkanlığın kürdüm. O üden nık sarıf iteyini sanatga, icratka. Şunday bulmaha ol. Eğer de onun motorika şulay işlemehe, ut bulup yanmaha, kuzlar sesiretmehe, şu hatli kup piyasalarda birek de kup tragediyalar kaldıra olmasını. Eligine biz karab gittik bir komediyanın iki bölügen, onun teliminen tanıştık, onun tapkan игровой momentların gördük, ilk gitmeli, başka komediyalarla şulayımın. Şulay ettirip, günü tünü onun isinde utkaynay turgaylar. O tünü boyu yazışayını, sapkına gündüz yıklamalala, elbette turmuş için yoraklı kişi bulmalı, o icad kişi buldu. Balalardan da min kaderinde şulay ettirip aytam indi, min onun razvedçik olup turmuş yolunda bilgesinde balalarga da ol atay bulup ülgürmeni, bir yukusu atay bulup kürüneyini balalarga. Çünkü ol tünü boygadalar, gündüz yuklabalalar, onu işke yükle turgayını. Şulay ettirip
bir hiç genelde vakti olmadan ut kişi oldu ol. Sahnede bulha tavuşu gürlep sıktı. Onun energiya taşıp duradırgaydı. Buyha ol buysan buldu. Yürge ol siber buldu. Buna bütün yaktan da kilgen bir iskitmelli ilahi zatinin indi. Aliga şu Allah İzem bulup bizge onun 95 yaşında şular bayrağı nasip olan 100 yaşında lekilip bizge onun hakkında matur etip hülerge yazın. Kavla matur hatireler bizden eli tuğur eli Allah bir gambulha. Rahmet Kırgan, Ahatabay, Eyde. Yarayı kısqa gına aytып кетем. Мен үткен буатқа қайтып алам. 1962 yılda bir türküm 7. klass, 7. klassты bitken bir türküm yaşkina kızlar hem balaylar Ülübet artist bulurga kıyazlanıp dokumentarımızı Öfe Sanat İnstitut Eyni Uşibşehir'ine tapsırdılar. O vakitte institut oynadı. Birincisi Ağustos'ta egzamenler başlana. Var burada yayıldık. Bir 160'lap kişi barlığı saat 9'da aktıvı zaldın zor işi basıldı da sesin tap etip kırdırgan sibergine alay sıktı. Bizim bilen havumuzlar tip isenleşti. Min Gafuri tiyatrının Ayuk Gafuri ismi verilmegaynalı. Bin Akadin tiyatrının artisti İşat Ağay'la cuma balık bulurman. Min hızdan hünergir buyursa, hem sahkatili buyursa imtihanlar kabul edirmen tine. Biz hızı bilenle takrarımız imtihanlar üst turdan bula, üst gün barasak tine. Şuay etip biz Oşu Siber Ağay'dan Siber Ağay'a izamin tapşırga mikserat mı elekili bitti. Min kilipirgasta familyaga disip tine minen horan İşat Ağay. Hüsayinov dedim. Kim? Başkır saha Hüsayinov bula dedim. Ulay buğa sahnaya öttüğünü. Sahnaya mindim. Şu an sahnaya mingasin de minen horay. Ya, niler kıratahan, yırlay bilahın mı? Dedim, yırlayım. Yırlap kurhat. Ninde yırlayarlarga, ninde yırlay, bilahım şunu yırla. Minne yulup durup esayime attı yılap biberdim. Yaray bana habudlatine. İnti 7. klasta bitkas okumaganım eken. Bir yıl boyu kayda yürünüm tey. Men etem kalkuzda kuraş taşıdım. At bilen tavuklarga tenip. Gelip gidimdip atımda tutup kuhatar etey. Etem bunda bir at yok. Ya hiç şunu kulağına kitir tutup kuhattey. Men dey var itep bana var. Sapatiga batini sapta tip tepe var peypap tegene muyuna tutup yugan kidirgamın gidip alıp gittim de buldu İşat Ağay dedim. Şulay edip bizden imtihan algan oşu İşat Ağay Yumağolov bütün kumuzlarda her saktada Siber Ağay'ımız bulup kaldı. Biz бақытлы балалар болдық. 15 yaşta bizde 30 yaşı yanına tulgan Ağay özünün balaları etip hem bizge özünün bulgan bütün hünerin, özünün bulgan, özünde bulgan sahnege, tiyatr sanatında bulgan hevün verirge tırıştı. Bizde egzaminde olganda Rişat Ağay bedeli ol bizim kurstun yetakse bular mı bulmay mı? Biz bilip de bitmeyenik. Bu avul balları 15 yaş yani oynap kına yürüyüz. O egzamin bizim için даже hanavda tügüldürende şu oyun sıkkıla kök oynap kına yürüyüz. Haravlarına yol veremiz. Zeytin Apaybek Bulatova,
Вали агай, Галимов, Бухарский, кажи агай, Саттаров агай, бұлар бізден ханау алдылар. Оқығанда да біз бик бақытлы болдық. Біріншісі оқушылары болып бізге Тамара апай Шагитова келді. Сахна, Танистарға сахна движениен оқытырға келді. Оның біз бірінші оқушылары болдық. Бірінші жылды бізде Зәйтүн апай сахнаттинен оқытты. Олақ башқа оқытушылар. Бұл вақытта Академ театры, опера театры, Курсат театры, актерлар йорты, бүт әхілі бір орында ені, әлігі опера театрында. Оның қаршында біздің училище. Әлігі институт. Атты залда біздің шунда дәрістер бара, әлігі бәлекей зал шунда дәрістер бара. Театр бөлігін етәксігі болып Абдулла ағай, Ешкіне, Матур Сибер ағай, завуч болып Ешкіне, Сибер апай, Милеуше Галиевна, директор Заимов. Олар бізді шул теклеген балалар деп қорсалап үстірділер. Илшат ағай, ол бүте болған өзінің білімін, өзінің театрға болған хейуін, сәнғатқа болған хейуін бізге беруге тырышты. Бек ұзақ жылдар өткәс, мен оға шулай қарау бердім. Илшат ағай, неге курс емайсыз? Бұна бит мүмкінлік бар. Әйдәгіз бір курс егізады деп, оға müracaat еттім. Илшат ағай, жоқ балалар. Бізге балалар деп тұрғайды. Балалар. Хию біреугіне болады ол. Мен сізден башқа курс етәксігі болып, өдіктіме алырға тілегім жоқ. Мен қорқамын, бере алмамдыр, бүте өзімдің болмашымды деп. Сөнки ол бүте өзінің болған уақытын, талантын бізге беруге тырышты. Бір уақытта бәлки театрда эшләй, топрыгыра башкара, телевидениела, радиола, дубляжда вакытыла булмагандыр, капризничтеп китә торгайны. Киләлә, һәр вакыт ул безне өйрәтә торгайны самостоятельно эшләргә. Киләлә, ягез 2 көн вакыт үтте, битәгез дә күрһәтәгез бүген үзегезнең нимә эшләнегез 2 көн өстендә. Карап утырала, бер нәмәләр эшләмәгәнһегез, эшләп бетмәенсә, мин сезгә укытырга килмәйм, укытмайм. Апыл гына сыгыла китә. Без утырып елашабыз. Шуннан һуң нишләйбез инде, укытусыз калдык дип. Шуннан тырышып, төн буена, көн буена бер нисә көн эшләйбез дә, театрга барабыз, каршыга керәбез дә, Илшат агайга хакылап йөрибез. Илшат агай, без эшләнек, biz buna şulay ettik. Başka derslerge yürüyemiz, ol kilmey. Şundan ol yarar, vararımız, kararımız kirele, her bir balanı sahnele, nime eşlegen ötükşirele. Yarar, olay bulga sizi okuturga bula. Devam eteyim edecek tip dağında. Ol şulay etip bizde azırak kurkutup kalgandır, tip uylayabiliriz hazır. Özünün şul bir metodu bulgandır. Ol teatr sanatına hıyanat etüse işlerde, yaki ilki halkı, yürüsülerde, teatr işin hem artist işin kesip tip karagan kişilerde yeni bilmeli. Ol yaratmay turgayını. Ayı bir buna var, şulay bulat turgayını, ayı bir artistlarga, bizim даже студенттарға оқытқан уақытта туғаным сен уақытыңды әрәм етіп жүрме, башқа һөнәр хайла, сен бұл
hünerdi yaratmayı şekilde. Yaratan bulay etip koramasının hem bulay münesebetin bulmasını etip şu aytıp 40 tane kişiye turgayını. İşlegen vakitte teatrda ol bir güzel buldu. Hem talapsan buldu. Her vakit ol spektakl turahında, drama eseri turahında o fikrin yüzüne karab, tup tura, arttan hile yürümeyinse yarıp kala turgayını. Hem bir kısımda yamandı yakşı dip, yakşını yaman dip etmeli. Ol bik namuslu kişiydi. Her vakit buna biz onun okusları, ondan örnek alırga tırıştık. Özümüzün fikrimizi her vakit dürüst etip, hem asıklap, asık etip yetkirge tırıştık. Min ömrüm boyuna oğa borçlumun demin, çünkü ol bizge baturlukka, güzellikке, tiyatr sanatına, hem sanatga hüyü uyattı. Hem buna şul bizi bugün de yaşatı, hem bugün de buna şul tikligin tiyatr sanatı, tiyatr bizim için izgi yurt, izgi sanat. Buna bir de bulmuşum yani bizge şunu hendirdi, hem biz şul divizle bugün yaşayırız. Allah rahmet. Zülfiye Apay Halilova nimeler istep aytıp kitemdi. Eydegip tınlayık. Hayırlı giz marıgala. Hatır kisah olmaz elbette ellenmeler hatırga yetişip bana tüydelmay oturamam. Sıday olmay oturamam. Min edrek işat ağay durağında hülemehem. Ödümden kutusum durağında hülemehem. Yuklay da almam. Ünlüm de buranında bulmak diyeyim. Şulay işat ağay. Bu dansı tukhanısı yılda. Buna kadar yılmayıp bilalar o vakitler dikkat çiredim. Ama o vakitler bik ağır buldu. Biz azamat bilen, merhum azamattan bilen ilerleşken vakit bitildi. İkimiz de onun studentı, benim ikimizin de en yaratkan okutusubu, en yaratkan artistubu, en büyük şarkısıdır. Nisi ilerleşkenini de hilep durmayım, o da onu ninde takipler etkenini de hilep durmayım. İllemeger bola tuğdu, azamatım benim akademi tiyatrında işley başlanı. Dünyalar butala, şundan bir melde dövlekenge baytan benim tuğanlarım eyde. Paraylıdır diye tuğanım, atayım eyde balam de. Dur artist, dur şahıs İlşad Cumağılov Startamak tiyatrında, Startamak kalahında Başkırt tiyatro olsa iken dünyalar butala bit. Elle şunda işke borahdım var. Kvartiri bireleri geldi. Ben akmak ettik, azamattan elbette efine gitti, hele kilmegen birinde. İllemeger bit, İlşad ağaymenen bir nise tapkır ısraştı. Olayda Halilov, bir de ismi bilen etmeni. Azamat kala Halilova hep Startamak'a barıga teyiş çeker. Men tüpten kulak uydum şunda vardım. Ben ısraşıp pile şebedimde. Men şunda vardım, hep de gelirge teyiş çeker. Hep tiyatrosu tarihta kalırga teyiş çekerdi bizi dertlendire. Bizim kuyular yanıp bitti. Elbette bir tiyatrodan tarihte bir kalırday artistler tügül elbette. Emmelekin İlşad ağay tarihte kaldı bit. İsmi kaldı Startamak Başkır Devlet Drama Tiyatrında. Şunu kuanıslı. Hadir artist bitinde buna kup, buna hatireler şul teklem kup. İlşad ağay menen bir kursu domdağına tırdı. Ol birge okutusu bularak biz onu hürmet ettik. Odaktan biz şul teklem jakın aralaşa başlanıp ol birge atayırmak oldu. Şu kılık vakitler indi ol. Her vakit bizim artistler indi bakırdan 90 yıllarda aksa bulmayı turgayna. Şundan yaş vakitte bundan kalayır hekile bitinde. Bir melde dur buna bir jubileyga sakırdılar. Biz artist bulğas indi 40 tane hileyim.
Bizim spektakl. Ne deydi biz kile almaydık. Kilegedinde dertlisak, yaşsak, tabının tıkan sağına kadar tura kile hedefliler. İndi azamat eydi. Aksa yok. Haraştırdım, itteşlerin de aksaları yok. İşatayga bırayıq. Ey dün, yan barayı, İşatayga tıkıldatarım. İşatayga'nın aksağı var indi. O heybet buldu. Koydan gine hadi. Bedeydi, buna İşatayga ne? İşten kırıp gilebilirler. Bizim yumuş var indi. İşatayga dedi, buna kasa kırgayınlar, bizim aksa yok biliyorlar. Yarar aksa kasmak, bana min üç gün mine ilham kilmedi deyim. Bana ilham şimdi bizim dula koyma. Yanlış olmanım deyim. O kumeli bultura ne? Kıyağıdarga. Kumelgen zalda bultura. Kvartiyer halurin onu. Bedeydi birge aksa karık. Aksa katmaz. Bana minin okugandı. Min piyes siyada başladım. Şunun başımına tıngayğırlar. Şundan bildi de aksa. Bir anda herkedir hedefti. Evet, şey sisin meyildir bedeydi. Evet, topanıp durağım dedi. Şimdi kunaklar ödedi. İşatay tutundu bit uqırga. Ey uqay bit, ey uqay. En başta tüm. Şunların obrazına kirip gitti. Her bir personajının obrazına kirip durup uqay başlanı. Bitmeyine bit. Azamat mene turttu. Nişçey bit. Şadır. Yarar küske amlap, nemedir, amlap mı tuktattık İşatay'da. Tuktatıp dilini aksağını aldık. Aksağını aldık da azanat merhumunu asıkkan bulgandır indi ol. Şunanın hugine düşüp bara, nesin sanan. Ey bu İşatay'da kılık tayın dedi. Bir senin başımına okuyayım diniler, min adağına diklim okunu şekilde. Bir nemele işitmenim de anlamadım da dedi. Şulay ettirip İşatay mengi xatirdi. İşatay ol köp neme berdi. Biz kurs bilen yılhaq ol birge sahne tilinden gene okutmana. Действительно turmuşta bu eteyne min turmuşta yaşay bilmenim. Hevge üreteyim hele. Minin yanlışlıklarda hev kabatlamadı. Buna şulay buladık dedi. Bizge şunday ügütler berip birge do'st bo'lib, axtireler ko'p. Ulan qilqanisılar ko'p, qidig'lar ko'p. Qidig'i bigrakka ko'p endi. Buna ayrim передача men ko'p nimalar hilay olam. Действительно, ol shaxs bilan ishlagani bizga Startamak teatrida. Ol shaxsda o'quvimga. Buna mening tug'anlarim o'sha ol shaxsga ishonib İşatayga Yumag'ulovning ismi bilan e'tirof etdini mening tug'anlarim. İşatayning ismi ko'pmi artisti edi. Startamak qalahmi. Shulay deb teatr do'sti. Guldarz Muzaffarovning da albatta ishi ko'p. Shulay ettirib biz artistlar İşatayning ismi bilan bugungi kunda teatrda gurlab ishlab yotar. Ekanlik qavliq bo'lsin, barimiz qilar. Rahmet bizga olur, rahmet. Mazmur ittelikleri ötsün. İjat Halil oğlu o'zining ijod yo'lin 20 yaşında Bashqur dram teatrında başlaydı. Ol vaqtda qiyofati bilan da bolalikdan sig'ib ulgurmagan ijodga, hatto ismi bilan da undashmaylar ulkan artistlar. Bala uning ismi teatrda. Yani bunda bala, şunu işleri bala deyip oğa öndeşkenler elbette yaratır. Hürmetli tamaşaçılar, bizden hediye Teren xatirelerge halırday, uydarga tışıp gitirday bir kustenesi var. Ol yır. Hüderin İlşatağa Yumag'ulov yangan, hüderine ihtibar etilip. Eköyüm, bugün aranan bik irte gitken, bik teheletli kompozitorımız İlşat ağay Yaxin yangan.
Был йыр әлеге вакытта эшләнү дәверендә ул үзенең ысын йырсыһын тапмаган. Һәм был язма нимәһе менән кыйммәтле, уны Илшат Яхин үзе йырлай. Ике Илшаттан һеҙгә күстәнәс. Bugün sizge hürmetli dostlar, oşunday bir kütülmegen ihlan haber итәбез. Әле һез тыңлаган Илшат ага Йомагулов сүзләренә Илшат Яхин язган һәм үзе үк йырлап та калдырган ошо йыр әле булһа ла үзенең йырсыһын тапмаган. Бүгін һеҙгә Илшат Йомағоловтың театр һәм кино сәнгатен булышлык итү фонды ошондай конкурс игълан итә. Ошо йырды матур итеп еткереп башкарусы йырсыга йырдың аранжировкаһы бүләк ителә. Фондтан өстәмә бүләктә каралган
Конкурс онлайн форматында узасак. Абруйлы жюри бағалайсақ. Меніңше, ит кетмәлі. Шуға күрә ерсылар, ярышқа, әзге оңыштар тілейм. Башқұрт драма театры сахнәһендә Илшат Халил улы Юмағолов бірігі-бірігінен сағуырақ болған образдар тудыра. Шиллердің мәкір һәм мөхәббәтендә Фердинанд, Фәтхи Бурнаштың яшь йөрәкләрендә Шаян Хәйретдин, Карпенко Карайдың бәхетһеҙ мөхәббәтендә Гнат, Мәжит Гафуридің Ҡара өйҙәрендә Зәкир, Демьян Икмаевтың һуңғы алышында Иван Якутов, Сағит Мифтаховтың Зимагорҙарында Фәсхи, Риза Ишмураттың Дауылға табан спектаклендә Володя Ульянов. Мостай Кәримдең ай тотылған төнөн дә спектаклендә Ак егет, Ташлама утты Прометей драмаһында Прометей, Назым Хикмәттең сәйер кешеһендә Әхмәт Ризабей, Онотолған әҙәмендә Доктор, Азат Абдуллиндың Онотма мине ҡояш спектаклендә Сергей Чекнарев. Уильям Шекспирҙың Макбет трагедияһында Макбет, Лев Толстойҙың Ҡараңғылыҡ хөкөм һөргәндә спектаклендә Никита, Тере мәйетендә Протасов, Антон Чеховтың Аҡсамлаҡ драмаһында Треплев, Ивановында Иванов һәм башҡа бик күп ролдә образдар. Мәшһүр остазыбыҙҙың фотоһүрәттәрен ҡарағанда, уның тәрән һәм үткер ҡарашында йылмайыу ҙа, уйсанлыҡ та бирҙәй сағыла. Эҙләнеүсән, тынғыһыҙ ижадсының асылы ярылып ята кеүек ул ҡараштарҙа. Төпкөл, тәрән, көс-ҡеүәте, бөтмәҫ дәрте урғылып сығыр төҫлө хатта. Беҙҙең арабыҙҙа тағы ла бер мөхтәрәм ҡунағыбыҙ бар. Уның ҡул аҫтында уҡып сыҡҡан студенттар күптән театрыбыҙҙа мәртәбәле артистар булып үҫтеләр. Өфө сәнғәт институтындағы театр факультетының кафедра мөдире профессор Тансулпан Дайһиҡыҙы. Рәхим итегеҙ. Қадірлі достар, Бына һеҙгә бит бәхет шундай эләкте, һеҙ Илшат ағай менән бергә эшләнегеҙ. Бына кем ул һеҙҙең өсөн Илшат Юмағолов? Иң түрҙә мин рәхмәт әйтер инем театр әһелдәренә, артистларға бөгөн сығыш яһаған. Һәм дә бына ошо үҙҙәренең хатирәләре менән бүлешкән һәр бер бында микрофон алдында сығыш яһаған шәхестәргә. Ысынлап та кисә иҫ китмәле йылы, ихлас, хатта уның рухы бында һымаҡ тойола. Күпме генә һөйләһәләр дә әйтеп бөтөрлөк түгел уның иҫ китмәле шәхес икәнен, ниндәй иҫ китмәле талант икәнен. Миңә үҙемдең тормошомда инде мин уны бала саҡта телевизордан күреп, ошондай артист бар икән дип күргәйнем. Бына иң башта күрһәтелгән клипта ошол хәтеремдә ҡалған. Ә инде театрға килгәс, хәтерләйем 70-нче йылдарҙың башында Юмағоловтар Ҡазандан ҡайтып төштө театрға. Һәм Илшат ағайҙың роле Әсәләр көтәләр улдарында Тайфур роле бирелгәйне. Һәм ул сәхнәгә сыҡҡас, беренсе тапҡыр Ҡазаннан ҡайтҡанда, тамашасы овация, иҫ китмәле алҡыштарға күнде.
Ул бит уның фамилиялары әйтелмәгәйне. Ул спектакль барышында бына ябай персонаж булып сәхнәгә сыкты. Тамашасы бер туктамай кул саба. Димәк, уны шул тиклем көтеп алган, шул тиклем яраткан тамашасы бар иде. Һәм бер артлы спектакльләрдә бергә уйнарга туры килде. Һәм әйтергә кирәк, бүген әйттеләр инде күп тапкыр, әгәр дә ул бөтә дөнья актерларына җитерлек талантына ия икән, мин уны Роберт Де Ниро менән сагыштырыр идем. Ул ысынлап та төскә сибәр, тавышы да көр, һәм уның эсендә искитмәле ут яна иде. Ошо утты ул бүлешеп бирә иде. Һәм юкка гына түгел, Прометей ролендә ул Прометейді башкарды бит инде. Һәм ул вакытта Сайын Кудашев эргәһендә Зевс, Арслан Мубараков, Әдәм Шах, Гүлия Арсланна, һәм улар араһында ул әлбиттә бына ошо утты тамашасыга алып килгән, халыкка алып килгән Прометей фәрештәләрнең, аллаларның юлсыһы, посланнигы булып тамашасыга килеп китте. Әлбиттә, талантлы кешенең тормышы ябай гына үтмәй. Хикәяләр дә була, төрле сактар була. Һәм әле бына Рәмзия ханым әйтеп китте, ул иҗатка гына багышлаган үзенең тормышын дип. Шунһыз булмайдыр, көне лә юк, төне лә юк. Улга сәхнә роль гына тар иде. Уга киң майдан кирәк иде. Әйтер һүзен, әйтер өсөн. Ул пьесаларда язды, шигырьләр дә язды, балаларды ла укытты. Һәм бөтә ошо профессияларда һәр береһендә лә ул үзенең һүзен әйтте, үзенең эзен калдырды. Һәм әлбиттә бына Стәрлетамакка китеп театр оештыру, әлбиттә ул һәр кемдең кулынан килә торган әйбер түгел. Ул избранный дип әйтелә рус телендә, әйме хыйланылган, Ходай тарафыннанмы, халык тарафыннанмы, уга шундай миссия бирелгән һәм ул ошо миссияны үтәгән шәхес. Шуңа ла әлбиттә безнең өчен ул һәммәбез өчен дә бына театрыбызның Прометейы, ошондай миссионер исемен күтәргән зур шәхес булып кала. Һәм тагы зур рәхмәт әйткем килә уның гаиләһенә, балаларына, Айсуак, Айгылу. Улар Илшат агайның матур дәвамы, улар шулай ук сәхнәлә, улар шулай ук иҗат итә. Шуңа был иҗат шишмәһе бер вакытта ла хайыкмаһын, туктамаһын. Инде Стәрлетамак театры ошондай зур бәхет менән, ошондай зур исем алу менән мин ысын күңелдән котлайм һәм зур иҗади уңышлар теләйм.
Все человечество живет под исключительным впечатлением 26-го съезда КПСС. Пентагон возрождает программу создания нового ядерного бомбардировщика Б-1. Sen onda uzağa sıttırga bileyim mi? Bozu ulter. Hingeyte. Дюрзянус? Извините, она сама рассыпалась. Әлбетте өзі. Ағас бітмек кепкен. Шуға таралып бара. Әйнің исмін кім? Buna beni Ömer baba itip yürüteler. Әйнің исмін кім? Булат. Булат. Матур isim. Otur. Otur. Köpesinde al. Bana berengi. Hüt. Senin kese tezkerin var mı? Bu başvat kız. Ben onu üzümge hayım. Boytak yıllar indi. Gün yakta bir elem iretkeyni. Ya şinimeli usapta. А в чем секрет? Bir sırrına yok. Bunu şu var. Böyle. Ben indi hindi yene. Ini kadir benar-benar. Ya. Benar. Is yapsam kıyana. Benar şu. Oh. Benar. Ay. Yani. Извините, меня друг зовет.
Boşqa kelgeningde yersin. Men onu şurada yine bule getirmen. Gelirsin mi? Aha. Yaray. Bak. Hem кинорежиссер Айсуак Юмагулов төшергән Башлаткыс фильмынан бер үдек караныгыз. Илшат Халил улы 30-35 яшьләрдә үлемһез нәркәс трагедияһен яда. 1970 елларда нәркәс трагедияһы рус һәм башка телләргә тәрҗемә ителеп, Советтар Союзының Тихтеләрсә театрында куела. 1967 елда нәркәс безнең театрда режиссер Лев Валеев тарафынан сәхнәләп куела һәм переншлак менән 11 көн янәшә уйнала. Нәркәс бөтен театрда 4 куелышта барды. Уңгыһын заманса итеп Мәскәү режиссеры Илдар Гыйләҗев куйды. Aşıktın hali değiştir merkez. Bulay aşığımdan neymegene. Un ilim aldığına gelip başı yermin. Kovulgan mallarda geri kaytarırmın tegeymin de. Hadi bu meşakkatlara ne gerek? Him kovulgan. Ulardan hinden ne işin de hine bulardan ne işin? Ete gitti merkez. Demel han. Anlamanın hidi yüklemdi. Eye. Min kovulgan. Tip min bir kaynala gide almayım. Niye kovulgasa gitmeyin? Rəğlətən köyü bu yerге yemişim yatağının səbəbi neydi? Ey anlar, ben anlarım, tek anlamam. Aldamın herkes. Tanısla. Nesikkine inanlatayım. Minde bir his var. Onu anlayın, ular beni öttürdüler. Ben ular aldığında buraslı. Bunda her tura karagan kod, meni etmetifli.
Сенің әлі біздің алда бұрысың бар деп. Бұлай еніме тыңғайық. Мұнан әрі, бұл бит туған тупрақ. Илем бит балалайың ма? İlim de ilim. İlim de ilim. Ne mehum ol il. İl ulti küslüğürge kere. Kudumde az. Niye her kim unik hakimlikte antıla. Şunumuzun başlar kitap kan koyula. Sen gitken küslü. Şul irikli küslünün güne hudi dünya. İyilisin, malısın deyip hakim küslülerde boğup da. Bunlar bütünün mehmet. Akılına gel Demirhan. İlim o mine yüklüm bağal tuğe. Kilim o mine barığında bir de yelleme. Eğer de min yine heyemiken. Eğer de minin kıyık işten yedim kadara iken bular da bir ilim bulak. Min her gün koyaştı kurem. Urman şalı. Tavdar şamda onu işitem. Bular da bir ilim bulak. İlmine hakimliği göğsün tügül. Başkaları da şatlandırın. Ularga bəxit gildirip yaşarız. Eğer de yine koluna kılıç tutturup ilime şatlık alıp kayttığı buyurhalar. Hem hin uyatımdı yumup namazımdı yuyup yavuzluk kılhan buna şulsakta niye ettirir? Namazımdan hır. Namazım benim. Ул құралыма тұғырылығы. Мен яугер. Менге бұшалар мен өтеусі. Менге малды яу салып табы кейді. Әбіттен қылған малды. Оларды менге бермейдер меркіз. Демек, кейін уақытыңды өте алмайды. Әліге өте алмайды. Тек халқымды, тек елімдің. Башы болғас мен енесі тілейім шулай ішлерім. İşten, әқадіргі Yine niye karata bulgan sikiz muhabbetin hakkını kalımız gitendiliğini yine öpkelemesin. Bulay bulgaz yok ol benden bəxit. Bul geliş menini ki bula almayım. Mal muhabbet. Malı yoktur muhabbettirle yok. Kılısımdan yardım kılma Demirhan. Eğer de beni kızlık menen alıp gider miydim? Minin düşegimdeki kontınız bulma. Ulsak da indi iki bittin beri bit. Onu önünde ona kutukurir. Yine almadı. Antidem. Buna iki kulum. Birihinde taş, birihinde toprak. Toprak ol yerikken yerim ilime hem hine bulgan muhabbetim. Taş, hine. Hem ilimde koyulur kandarga nefretim. Buna kadırlar yeneştir. İkinin birin hayla. Gülüver yukka. Bir düşündüm. Нәркәс Гөлнара Кабакбаева, Тимерхан Артур Кәбиров.
Трагедия, драма, комедия, Илшат Юмағолов уларның һәммәһендә ижади көсөн оҫтаһынаны. Уңышҡа өлгәште. Ул тел оҫтаһы, ул вакыйгаларҙы мауыҡтырғыс итеп күҙ алдына баҫтырып, хәтерҙә уйылып ҡалырлык характерлар ижад итә. Ҡәләмем булмаһа, яҙмышым ауыр булыр дип әйтә ине Илшат ағай. Ябай кешегә хас булмаган инаныу, дарман, тылсым менән ижад ителгән сәсәндәр, семәрле тәхет, юл сатында трагедияларын тарихи трилогия дип атаны ул. Ниһаят, үҙебеҙҙең театрыбыҙ маһирҙәренә бирелә. Рәхим итегеҙ Иршат Ишбулат улы, Айрат Ахтам улы. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Айрат Ахтамович, булдымы? Бүген сынлапта бик матур хәтер кисәһе бара. Иң беренче сиратта ошо хәтер кисәһен оештыруда күп көс салган үҙебеҙҙең коллегабыҙ Рәмзиә Исламовнаға ҙур рәхмәтемде еткерер инем. Барлык театр коллективы исеменән. Рәмзиә Исламовна бына бер нисә аҙна дауамында көндә кереп, хәстәрләп, ошо кисәнең бүгөнгө ошондай матур булып үтүенә ҙур көс салды. Һәм әлбиттә Айсуак ошо кисәнең сценарий режиссеры булды. Әлбиттә театр коллективына шулай ҙур рәхмәт. Шундай әйтем бар, кеше йәшәй, әгәр дә ошо кеше тураһында хәтер йәшәһә тиеп. Һәм бына бүгенге көндә беҙ күмәкләшеп Илшат ағай Юмағоловты иҫкә алдык. Әлбиттә, ул уның тураһында хәтер оҙаҡ йәшәһен беҙҙең хәтерҙә тип әйтке килә. Һәм әлбиттә ул йәшәйәсәк, әгәр дә инде коллектив булһа, коллективта уны иҫләгән кешеләр булһа. Хөрмәтулла Утяшев, Илсәр апай, сыйғыҙ. Приятный егет он, хәйерле кис, хөрмәтле йәмәғәт. Бик йылы шундай исә бара. Бана кисә башланып киткән Бейиш әҫәре менән дип әйтәйек инде 10 йәшлек кенә саҡта беҙҙең ауылға килтереп шул фильмды, уны ғына түгел, тағы бер нисә фильмды күрһәткәйнәр. Шунда Илшат ағайҙы күрдем. Аҙаҡтан ғына йылдар үткәс, әлбиттә, уның Илшат ағай икәнлеген белдем. Сөнки ауылда телевизор күрһәтмәй, бәләкәй генә ауыл, соҡорҙа ултыра. Һәм шуға күрә артисттарҙы ғөмүмән танып белеү бәхетенә ирешмәгәйнек. Һәм әлбиттә Өфө сәнғәт институтына уҡырға ингәс, Фәртүнә Касимовна, курсна художество етәксеһе, ул инде Илшат ағай уҡытырға килә ти. Бер аҙна үтте юҡ, 2 аҙна үтте юҡ. Баҡан гастролдә булған, шул сентябрҙың урталарында микән, аҙаҡтарында килде. Һәм 4 йыл дауамында беҙҙе сәхнә теле буйынса уҡытты. Бөгөн уның хаҡында, характері хаҡында Илшат ағайҙан әйттеләр, ысынлыҡта бик талапсан була торғайны. Уға ниндәйҙер иртәгә, иртәнән һуңға әҙерләнеп килеүең кәрәкмәй. Хәҙер бына ошо секундта кәрәк. Һәм әйтә ине, студент үлем менән йәшәү араһында булырға тейеш. Ягъни ул иртәгә уҡыймы, ул бөгөн уҡыймы, иртәгә түгел. Бөгөн уҡыймы, иртәгә уны күтәрә тибәләрме, ҡыуалармы? Ул шундай йәшәү менән үлем араһында булырға тейеш. Ягъни ул үҙ өҫтөндә эшләргә тейеш. Шундай талапсанлыҡ менән алып бара ине. Һәм бер
Siz semesтрда битinde әкият һөйләү. Бер караһаң бер мәле юк бит әкият һөйләүдең. Образдар, ермектер, нибедер ситуациялар. Ләкин ул шуны шул тиклем итеп талап итә иде, әйтергә ниндидер бер поэма, ниндидер дөнья кимәлендәге проблемаларны хәл итәргә итеп һөйләргә тиеш. Имтихан булды, тәүге сессия килеп инделәр, карап тора, ашарлай булып. Пистолетым булһа, беренче җидә торыйным. Тәйбер актриса да. Шунан һуң хәзер яңа ел килеп иткән бит инде иртәдән һуң был 9 декабрьдә тирәһе булган инде. Бына байрам бит инде докламай. Үҙегеҙҙе тәртипкә тотоғоҙ, общежитиела, был икенсе ел, әле ваҡытта әле эсмәҫкә тигән закон сыҡмаған ине. Эсә инек, сәүиттәр иле бик матур ғына эсә ине ваҡытта, шуға күрә кемдер бөгөн әйтте, Илшат ағай тәрбияуи, донъяуи хәлдәрҙе лә һөйләй ине. Общежитиела үҙегеҙҙе әҙәпле тотоғоҙ. Әйткәндәй, һеҙ эсәһегеҙме ул? Бір мәлей тамай тара башлаған, бүтін енді әлі 10-сы класты ғана бүтіп келген Фирдат Ғалиев. Әлі кегені енді дәл 10-ды ғана бүтіп келген. Қойып берді армиялан қоң. Ғалиев? Ғалиев? Хин дәсі ғамма? Деп, үшатығы вино өсе? Вино! Sen arakız. Vinoğlu atarama, arakız. Buna şunday xətireler İlşat ağay tarafından. Bugün ıslatı onun oynagan rolleri, onun başqargan hər bir artist üçün xıyal, ol nindegine roller atqarmagan, ol klassik, dünya klassik, uruk, başqart hər bir artist üçün yüdüp oynarlıq roller atqargan. Hem hüleyin ıslatı сол 52-нче елда килгән бит инде фәлсәфә институтына бит миңа исе белән өндәшмәйләр иде. Эй балакай килә монда, балакай. Ягъни ул әйтә инде театрдан трагедия шунда инде ди. Олы артистлар шул безнең агайлар инде основоположники театрның яшьтәрне кабул итмәгәннәр. Елдар үткән кабул итмәгәннәр. Улар үзләре титандар, тотқандар театрда һәм бер кемдә лә якынын айтмагандар. Шуңа нисектер алдылар ди. Һәм миңа улар 40-50 яшьлек арабызда араук ди. Һәм миңа исламда исе белән түгел, балакай киләле. Һәм ул бит инде училище беткәндән ул Мәскәүгә китә. Шуңа күрә әлбиттә ул аңлы рәвештә бара һәм уның сәнгатьтәге, драматургия өлкәһендәге ул нәркәсе, ул иң югары нөктә. Һәм был хакталавы һөйләй инде Мәскәүдә, шул вручение бара, башка халыктарның сатканда инде теге яки бу республикага драматургларына тапшырганда дипломды көй уйнаталар ди. Башкаларга хәптиреп бөтәлә куя. Мен елан иттеләр, Урал бара, Урал, мен яйлап кына сәхнәгә сыктым, мен вручать иттеләр, мен сыгып утырганга тикен минем Урал көйем яңгырады. Бuna бер ниндәй бай халык дип әйтәйек. Сәү образы уйнап торсаң, молодец. Шатаң йөрөттө. Ямагат, бит үзебезнең буынды бәхетле буын дип әйтәһе килә, чөнки без театрга килгәндә шундай бәхлүән артистлар, агайдар, апайдар эшләйне. Без улардан өйрәндек тә, без улардан курыктык та, без улар уйнаган образларның да үзләре исән сакта уйнап калдык дигәндәй. Менә шундай бәхлүәннәр белән эшләгән замандың бәхетле буыны без. Илшат агайга килгәндә biz stüdent вакытта театрга беренче көндәрдән йөри башланык. Шуннан Нәҗиб Асанбаевның Алтын бишек дигән спектакле бара. Илшат агай унда Гитлерды уйный икән. Без кире бултырдык,
Хәзер таныш артистларда таныгас, һөйенешеп ултырабыз. Сәхнә башланды. Илшат агай Гитлер булып сәхнәгә килеп сыккайны. Бөтен зал күтәрелеп, басып, кул саба башланы. Шуннан хәзер халык бераз кул сапкандан һуң халык бер-беренә караша башлады, бит карана башланы. Без вообще һеңдек, төшеп ултырдык инде. Шуннан ул спектакльдән Илшат агайның образын алып ыргыттылар. Или бөтенләй спектакльне бөтенләй туктаттылар, әйе акыры шулай. Шуннан Илшат агайдар Рәмзия ханым менән Казанга барып кайттылар, Казандарды өйрәтеп кайттылар, нисе герой, героиняларды уйнарга икәнлеген, шул тиклем матур образдар улар унда уйнадылар. Илшат агайдар кайткас, мин кисә Рәмзия әйтәм, Илшат агай менән уйнаган образдарым бардыр әле ти, сиңа төшер әле ти. Мин уйнаманым быгай зейнемдә, әллә курыктым, әллә ни. Кайтып яткайным, береһеннән-береһе матур образдар искә төшә башланым. Кара йөзләрдә ул минең атаемды, Галимәнең атаһын уйнаным. Әле лә хәтеремдә, мин үлеп ятам, Илшат агайның кызы менән хушлашканда үкенгән күзләрендә күз яшьләре минең битемә тамайны. Шуннан Аксериндәрдә ул начальникта уйнайбыз, уның секретарын уйнайбыз, Рәмзиялә уйнаны ул образды. Аксериндәрдә шул тиклем матур Гүләрсылан менән парлап уйнадылар. Шуннан Толстойдың тирмәете ул күптәргә тәтемәне, ә миңә тәтене Илшат агайның куенында уйнарга. Хәзер куены дигәндән бер кызык кына хәл һөйләп үтәм, бик тиз генә. Минең әтием менән кайнымды алып килдек спектакль күрһәтергә, билет алдым да инде килделәр. Шуннан Илшат агай менән булган сәхнәлә кайным әткәй бик хафалана башлаган. Ай Алла, рәисем нәмә эшләми икән? Бөтенләй бит ситир куенында дип һөйләнә икән бу. Шуннан зрительләр башта замечание ягагандар, кому солайыгыз дип. Әтием минең нитә икән, кайнымды юата икән. Сәхнә генә бит ул бит аның менән яшәмәй бит ул, рәисем менән яшәй икән. Шушылай итеп, ике атайның живой трупка килеп, хафага төшеп кайтып киткәндәре үзе бер тарих булып искә төшеп тора. Шуннан тагы Прометейда Илшат агайның тавышы, Илшат агайның кәүдәһе. Бuna biz сәхнәлә үзебез массала уйнап йөрибез, бәлки рольләрдә, әмма ләкин уның тавышына без гашыйк була торгайнык. Нисек уйнай инде ул Прометейда? Ис китмәле. Унан тагы матур рольләр булды. Шуга без үзебезне бәхетле буын дип һанайбыз. Һәм Илшат агайды халык нисек яратканын без күреп яшәнек, күреп үстек. Артистты хөрмәт итүдән ниндәй төрдәр бар икән дигәнде без белеп үстек. Илшат агайды без гомеребез буена онытмабыз, үзебез исән һау сакта. Һәм яшьләргә лә Аллаһы боерга ошо үзләрдә әйтәһе килә. Өлкән буын артистларын белергә кирәк, егетләр, кызлар. Рәхмәт. Олы рәхмәт. Әжәлләр сатын һигән өсөн бына ниндәй дәрәҗәләр алдым. Биектән дә биек Каф тауының түбәһенә аштым. Язалардың иң югары тәхетенә мендем. Хакын белер микән әҗәлләр берәй заман ошо корбандардың? Бит бәхет Аллага ла кәрәк, бик кәрәк бәхет Аллага ла. Мин кайтырмын һезгә кешеләр. 30 мең ел үтер, дөнья бөтен булһа, мин кайтырмын һезгә кешеләр.
Бүгін біз һеҙҙең менән, хөрмәтле тамашасылар, тормош тәжрибәһе, ижад тәжрибәһе бай булған шәхес Ишат Хәлил улы Йомағұловтың үзенчәлекле матур язмышына байҡау яһаныҡ. Тауның бейеклеге алып киткән һайын сағыштырмаса нығыраҡ күренә. Әммә ул тауға үрмәләгәндә генә уның бейеклеге нығыраҡ беленә, һиҙелә, тойола. Тағы ла мин шуны өҫтәп әйтер идем, Артур. Йондоҙҙар көнөн һөйләшә. Кешеләр уларҙы көндөҙ күрмәйҙәр, шуғалыр да улар көндөҙ күбеһенсә күҙәтәләр төҫлө. Һәм улар мәңгелек. Хөрмәтле дуҫтар, иңдәрегеҙгә ауырлыҡтар һалынып, күтәрелеп ҡарамаҫлыҡ булып ергә төбәлгәндә лә, күтәрелеп ҡарағыҙ һеҙ йондоҙҙарға. Улар һеҙгә йәшәйештең асылын әйтеп бирер, мотлаҡ әйтеп бирер. Уларҙа йәшәү, уларҙа күҙәтеү тәжрибәһе. Һәм улар мәңгелек.